তিনি আগরতলা পিস সেন্টার ডন বস্কো ফাইসো পাইকা ওজা কাইসা आं खानाखा जे कुकिस रक swnamnani ni thai tongo borok phurwngnai bo tongo tai srwngnai rok bo tongo sini bukuk song sini tabuk song sauchin tibra haste baheno cookies biscuit rok snami mano cake rok snami mano obni kaisa training choli tongo piece center ni bisingtei ke oro phai malai pheka sini bukuk song takuk song norok nugi mangkhana iko tabuk biscuit swnamnani cookies swnamnani nai tongo yang obong hangke jotono srwngnai rok khoroksa tongo sini sar phurwngnai hi saimaka sar ni mung khata mongkha anmung nihar deborma acha sar cookies swnamnan thangge tam tam nang cookies namak me to tabung romdi tini cookies ni bisingo butter cookies and jeera biscuit sama thango tongta ente basically butter cookies ni bagai hinge to butter nangnai romdi 400 maida kai 480 gram butter nangai ampore ke corn flour 60 gram ke pore sugar powder 180 gram tapore ke nung use kaina thamono color food color use kaya ke to khaya after no thamono kai tu doing type cookies ni samsang kai tu the hand mixer over use ma kaina over use kan kai ni cookies tamni the butter no beat khai lagda ga pu smooth creamy naita ga butter no over beat khai kai melted khai kai bini fatness no kanai thong no kanai apona ke butter no tamne taste quality of taste lagta ga jeera niba ke to already do sanam paja khatamu jeera biscuits jeera ni biscuits mong just dul kha haida na obo do khaya kanai tabo obo 5 to 10 minutes chung rest ton khata hampore oma ke moida no ko mix khai nai kuma ke khlaimen pore oma ke jeera biscuit khainen bagai tab ready khata already ready so sumta bono bel khaya kanai as per je kono shape olok ba kiting ba nung obone je kono shape bono kat khaya kanai ta sumbono baking khaima khata संग जगह नुगुई मंखा अमर ओके बोबो ओके नि न्यू जे पाउडर हमार ओके ताम तम बोबो ओबो खे तो कस्टर्ड पाउडर ओबो खे कैसा फ्लेवर नि बगैता फ्लेवर नि बगै कलर नि बगै फ्लेवर ठीक ओबो खे तुम यूज करके बेकिंग सोडा ओबो खे बिस्किट्स ओ कुकीज और बटर कुकीज नहीं है ओबो जे बिस्किट सांतर का नाम था बेकिंग सोडा ऑलवेज कम यूज करना है 1 spoon होते half spoon अब को जो कलर और जो येलो उनको मन येलो मनी कलर अब इनका अब उनका बेकिंग पाउडर अब ऑल पर्पस ब्रेड रखो यूज करना होगा कुकीज यूज करना अब खाए अब 1 teaspoon होता है अब का half teaspoon ना अब खाए तो corn flour अब उनका कुकीज crispiness इन्हन बगे ओके अमोके बटर है तुम नॉर्मल अमूल बटर यूज करते अमोके जे जीरा बिस्कुट नामब्रो चुंगबो फुल जीरा कुमिन सीड अबनो चुंग यो कोइ नाव तापरे अबनो क्रश खाइने होता ताबुक सिनि बुखुक बताबुक बिस्कुट खाइने निबाके खुली दङ नों ओ जायगा ताम ताम रखा first dino to cake khlaini siranga the second day hinga bread siranga hinga tini third day ta acha third day okay tini ke biscuit siranga o jaga nang je sapi ki tongan jaga tam tam rakha o jaga koila to butter by icing sugar amul sangi combination by beet khaika ye to moida rakha moida re ta mix khai dong ta उनके corn flour बॉम्ब देखा corn flour mix खाई तम आइटम फ्रॉम है वन अब को जे बेकिंग टेक्नीशियन के अब नेक्स्ट का ओ बेकिंग ने कोर्स पाई खान गए तो स्ट्रीट फूड जे फास्ट फूड नो फ्राइड राइस चिली चिकन नूडल्स चाउमीन अबर खानाइता
Aman purbote dale dale tongo tau North Indian, South Indian, tandoor, abor joto phurwngjaknai, barbecue, no hai. Tinoro course tongo, food technician, food processing diploma, tapore hetai state vendor. 2 months, 15 days, they tongo 6 months tongo diploma hetai. Hetai candidate rok applicable hetai 8 pass pa drop out na hoite up to graduate pondor chung jekono candidate apply kan. Srwngmung manu na. Ge tai tam tam machine rok tongo na. Chino to machine tongo jekono professional machine, baking machine, pizza machine. Abor pisa nailen. Ruti cake eba kwbangma je swnamnani je manei rok aron bisingo omokha tamongkha. Obo hampai to spiral mixer. Jemon rom di oro ta use kamono egg rock, cream rock, sugar rock mix kena pun kai or use kamonta. Obo pule tamani latest model mana. Oh tinta gear tongo. First, second, kai saka third. Iko bo kuno tinta pure obo kulo kanga obo thong bino isema. Bisa kulo kanga chol. Oroke mix khagata jesa khano oro. Obo mix kaman cream rock mix kaman ta. Especially obo cake sanna puro use kajabo. O machine. Kita obo kita profile no. Profile kita obo kai egludi kubang quantity bread rock cookies, muffin, biscuit kai oro egludi baking kaman ta. Obo kita on kata. Obo kai time temperature setting kaman ta. Mane munaro ko munaro oro da songni man na kita oro songo songo bolte mufunuta mane ruti rok ba cake rok o jaga cookies na mane abu tu kono bolta है oro bine obo kai Fahrenheit में चलो होता ओके डिग्री सेल्सियस যেমন 100 Fahrenheit प्रॉब्लम होता है उनको केक में और बिस्किट में बगा हिंका ब्रेड में बगा हिंका 400 Fahrenheit असको तो प्री हीट मारे नहीं था प्री हीट 10 to 15 minutes प्री हीट में करे तो according to the recipe उसको बगे 25 के 30 minutes चुन बेकिंग में खाने Mungkin hay to mo hay na omong kata kasi ta mamisin omong obo hay to bake oven oven ni khnama rokta obo may turo all purpose use kamono pizza swnamnani bread baking kamono even tandoori grill obo duita thapa to hoto chini duita thapa to oro somona oro jagya koro eglo Iko opo kate easy, opo cooking sila kate easy. Tau tunggu temperature set kayak mana? About 115 hati starting. Aku 350 temperature. 350 jorok na temperature. Opo kamu orang de, opo kate sekarang ni, hari ni je heat punya nai, opo tola ni punya nai. Ini kate orang timing mention kan. Mana temperature jasa kabang rawa asno doti munuta terus ke mundui manu apa kasih jika obo itu 30 minit 20 muntai bisa kan kai bahasa munci nai bisa open tanah ngangka terus ke muhur ngangka tesya thong na tam speed ke mungkin tesya kamcu roda aun bahai tam bom doti munda doti nong dakti pas jepuna romde Dakti delivery ni na kan, nggak cuma kita bare ni use kemonta, tapi kemonta. 10 minit tu muna ni, cuma 5 minit tu muna tapi ni temperature high. Temperature high रहता. क्या अब खाम लगता, बिशी temperature रखे. अब तो चूरो नहीं मत तुम्हें. ये करे रेसिपी तो जो तो सुझाव तुमको उसका जवाब ते खाने. ये रेसिपी ni follow खाएं काय खाने था. उन्होंने क्या तुम मशीन संगमो oven. Deck oven. Double deck oven. Double deck. Tebo order betul. But over apa sufficient. Over
planetary mixer. Obong makai moida rong tole na kita ata moida ubang quantity ke obo use na kita. Oh, ata moida rom na. Obo slow tongo, obo high tongo. Gor obo high na high, nung moida tole kung sana, baru kita kasi kam busy, then obo time ni setting lag kamo. Oh. Ini 5 minit, 10 minit, kita finish na bawa obo kana. Obo high na high, bukul ka obo kana. No. Buka obo. No. Oke, tini ke tamu kelainnya hingga cookies na. Ini to cookies by biscuit sana dana. Oh, do bela ke hamba hingga seng tini cookies te biscuit sama ni kicha nailayan o jepro nung samo. Tetap tak lainnya. Mo kata buk tamu kelai tong. Mau tahu biscuit sana baik kayak dari tempat. Oh, bela bu na. Oh. Bela mani ya gulo ke tamu kelainnya mo. Aku kota parkir kayak tanah kah. Oh, biskuit ni sep ang sana itana. Aku yang cat malah aja. Oh. Kaisa ang black hai kiting no tabuk yang kinaro ko khlai sep ko khlai. Omono tabuk omono kari bote bo varieties jatre jat bo khlai mano. Tini omai ke khlai gara kha boro biscuit. Au biscuit ko samba kya mo tabuk omono tabuk mamu phun nai na. Mau tahu mau dah aja. Thapao danai na. Acha do thapao bhai ke da usuk na abo sun ki sai malai na. Ri khata na 20 minute. 180 temperature. 20 minutes bake aja. Oh. Kesana. Kalau tu. Okay, so sai man around 120 degree. By yang obo muna ni ke 20 minutes khlai khata na. Yes. Ke 20 minute ni ya golong ke o biscuit munai bisimo dai rakha biscuit salam lai mani tai 20 minutes or time bari ro or time ya golong bono abo munai signal mannai gabon ya golong song busuk thok test khaina le signal ri to kha mun kha nei mun man signal rakha ini jom kutung no kari kai ko plastic kaisa ya glass bawa kalau kan kutung ya wana kan cookie kanai hipai mani cookies oke biscuit kutung biscuit waspan nosen to company or direct masaya paket khajak barsi se masawo abo khati ni ke se kutung biscuit sawi nai sine busuk thok belai kana khatung khaja tong thokja ini se nomor bai thang biscuit sama itu kha kata bo kutung mai sine biscuit masai bo ta kutung biscuit chai ne busuk thok oke sam biscuit semua bo kada biscuit na yang gue selama ini Sweet dia, salty dia. saya nih kita main tom itu tulung ini loh tulung tamu kan itu kalau salah kan bawa Ini antara sudah top dan shop saya. tulung mbak tulung itu apa Kogo, saya baca hasil borok lalu cookies rock, cake rock, swnamnani itu ni pura, swnamnani itu apa? Terus kan itu, terus kan itu na, itu kaham
Bukan nikah kayo, jadi terus sebenarnya betul saja harus sampai ke hati dulu, asing borok dia ke standar nanti loh, lem-lem kan aku baik.